Kachim post is Sikpar Kulariat, Zaanlei Thawngchimnak and Thawngchimnak, my Ngakchia dim kase. SA Ralkap Mino Pakhat CDF Kanpetlet Sinah azam. Mubi a bom Sual Nakin, Ngakchia Pathum Hliamhma and Pakhat Nunnak Caah Thinphang ase. SA Sinah Tuluk Sir FTC 2000G fighter and Cawk Namsan Khua Phanhnak Thawngpang Caah Ṭuanvo Ngeitu Checkhlatnak and Tuah. Mujun a Khuabawi ni Ngeihmi KTV Jobam Puahhnawh Hnuah Mino Pukul Leng antong. Watlet Peng Kadawnak a Ralkap Parishong Thi Tuah Chungmi Pakhat Ralkap ni Antha Timile Thawngpang dangdang han raksilai. Thawngchimnak Ralkap Mino Pakhat CDF Kanpetlet Sinah azam. Ralkap Simi Win CDF Kanpetlet Sinah CDM Tuah in azami Idor Tiat Heisi. Win Ralkap ni Pota and Roksoi Tildi Importer Hnuah Ralkap Sinah alut pe mi si Sini no Ngeinak and Lak Hnuah Kadawnak Sual Tuknak Chinromkul Kanpetlet Khua and Ralkap mi se. Mo tia an out mi Ralkap Mino Tejo Alwan November ni Hliamhma CDF Kanpetlet Sinah amay thalhe CDM Araktua Phanhnak zong Ngeitu Hnuah Himnak muna an zawkhen tia thai se. Thawngchimnak Mubi abam lamsual nakin Ngakchia Pathum Hliamhma an Pakhat Nunnak Caah Thinphang ase. Thawnglei Mubi Khua Ngeitu bam lamsual ronga Ngakchia Pathum Hliamhma an Pakhat Nunnak Caah Thinphang asakaw tia Mubi rescue team in Ṭuanvo Ngeitu ni achim. Mubi ni tlaklei mun Pakhat a niza November kulesori chuna Ngakchia Pathum ni mi bom anilamsual Hliamhma an Caah TDF tangti phun hale Mubi rescue team ni amvachan chuan ha tia thaisi. Hliamhma fak ngai apu mi hi alu a aikhong adang Ngakchia Pathni na hi an phaile an ke a bom ni a Hliamhna tia Mubi rescue team in Ṭuanvo Ngeitu ni chun achim. Dakong peng a sangboi chotan le sangboi chungtal Pathni ka tha antong. Yengongram 10 Dakong muted Saikan Peng Somret le Pakhat sangboi chotan le chungtal Pathni nihin November Kulariat Jing Simlam Parishonga ka tha antong tia tol chungmi nasin in thai se. SAC Kutang Somret le Pakhat sangboi chotan sangjung asami atlang tlak na lewa may thel zunthum in ka tha atong amoto khaltu pa he in zauk tu pa zong ka tha antong chi tia tol chungmi Pakhat ni achim. Ka tha atong mi sangboi Ralkap he ibom in sangchung a khwal chajin an chek tham in ngun khoi an khol na pina dawthlennak a atel mi Mino na zong an tlai na Ralkap thongpe tu asi cha ka tha aton hi asi tia thai se. SAC ni Tuluk Sir FTC 2000G fighter and Cawk Namsan Khua Phanhnak Thawngpang Caah Ṭuanvo Ngeitu Checkhlatnak an Tuah. SAC ni Tuluk Sir FTC 2000G fighter Brok an Cawk Namsan Vanlong headquarters a Phanhnak Khatit media ni Alwan November Kulethni a an Raklangter Chuti Thawngpang ruang Vanlong lei Ṭuanvo Ngeitu na SAC ni Checkhlatnak an Tuah tia thai ase. Namsan Vanlong Tuah fighter Paruk a Phanhnak Thawngpang ruang min ong hlan a umnak zung ni Namsan Vanlong headquarters uktupa an sik Caah headquarters uktupa ni Vanlong lei Ṭuanvo Ngeitu na Checkhlatnak a Tuah chin ve na pina an phone zong a check pek di na tia SAC Ralkap Vanlong lei ran Ṭuan tu na sin in thai ase. SAC ni Tuluk Sir FTC 2000G fighter Paruk an Cawk mi atula atu training an Tuah aralai mi December ni Lenga SAC Zaanlei
Ralkap Hani an Tuah mi poya Hmusaknak an Tuah te lai tia thei se Penzi penga Ralkap ni tual chungmi in an Caah in Zaanlei somnga shong jam Sakairam 10 Penzi peng chakleya a ummi Thanpin sei Khua Ralkap na chuni jan November kulasari chuna Rallam an sial I voithum tiang in an khang tia thei se Thanpin sei Khua chu Ralkap ni atulatu an palton na Khua asi alhan zonga voihni tiang an rakhang baljang atu avoid thumnak an khang Caah a khwaning in achiam ti tluk asakau tia tol chungmi thani an chim avoid thumnak an khang mi a hin in tam tuk achiam vaphal kan du kauna in Ralkap le phu so thi an Caah kan kal ngam lau phu so thi hi tol chungmi long te an si an ma ni Ralkap pol cholam an hu sakna tia tol chungmi pakhat ni achim Ralkap ni Thanpin sei Khua chu avoid thumnak an khang Caah in Zaanlei somnga sho achiam khau tia tol chungmi tha sin in thai ase Rasial bom chan tu pakhat ni chun Thanpin sei Khua mi tha chu Rasial in a himnak huna anidor an Khua an kirngam ri tha lau nak hun ser siam piak an haulai tia achim Mo chun a Khuabawi ni Ngeihmi KTV chu bom Puahhnawh aton Hnuah Mino pokul lek hlai an tong Raudiram 10 Molamian chun peng soke chong hlai ponga Khuabawi larian Ngeitu thani an Ngeihmi KTV to anak in chu aloncha November kulakhada bom in an rok Puahhnawh hnu in Ralkap ni tol chungmi Mino an tlai tha tia thei se bom a Puahhnawh thai zinga lungshin mi tha chu bihal kan indu na an ti I mai thal he an batlai na tia mo chun khwami pakhat ni achim tlai atong mi thalak a khote a ummi lauren ton ha zong ani tel I Ralkap thong pe tu thani kutdong in an so mi tha pau Ralkap ni an tlai na tia tol chungmi thani an chim KTV a bom a po lewa minung a thi mi le a Hliamhmi chu an umlau khan chung a ummi thiri chekhat tu chu an rok minung an tlai mi tha tu chu an tam ngai an thla tik na a tangka tam pipek an hauri lai tia tlai atong mi chung khar he nei niam in ummi pakhat ni achim tia thei se Ralkap ni truth keeping force amarapura phu Ralkap Pathum an tlai na Mandaliram thena hun a khwar I Ralkap dau tu phu pakhat asivemi truth keeping force amarapura phu in Ralkap achiu khat chu CI thlobulnak an ngei leo November kularok Zaanlei Ralkap ni an tlai na tia thei se si ani thlop leo a tlai an tong chu chung a page admin zong atel nu pakhat le papani an si tlai an ton leo a an Hliamhma he an si tia Ṭuanvo Ngeitu pakhat ni achim truth keeping force amarapura in Ralkap Pathum chunga pakhat hi akiak mi si amarapura si ina a thlop leo a umpi tu pani he an tlai na he si tlai atong mi Ralkap Pathum chu Ralkap ni an tlai na ni thok in atu tiang pe tlai kho an siti lau aloncha zar leo zong a dau thlannak phu sevemi GZP in an shoi tu changle akut tang Checkhlatnak chu Ralkap ni an tlai na I an tha be na tia thai ase Watlet peng ka daunak a Ralkap pariat shong an thi tol chungmi pakhat Ralkap ni an tha Sakairam 10 Watlet peng a Ralkap lep chiri FKR ka daunak achuak I Ralkap pariat shong an thi tia thai ase November kularuk a Rallam selmi Ralkap som sari shong chu Watlet kachung in chai kung Khua an lut I Ralkap ni Khua mi cho that an tlai Hnuah an tha Ralkap pol chu kachung in an chhuat hnu tlompala 3F ni an ka na he ase Ralkap pol chu Hliamhmi he lam shong in kan bo na I kan ka na pina drung zong in kan ka na Caah Ralkap pariat shong an thi atu hi tana Khua hun in khwar tia Watlet information network in Phanhnak no Ngeitu mi ozani achim tia thei se
Rukhan Romkul Chawro Penga Chungkhar Minung Parukle Anzot Mi U Chawro Laupi in and Nunnak Aliam. Rukhan Romkul Chawro Peng Tet Chin Khua Chungkhar Minung Parukle Anzot Mi U Chaw Najo Ro Laupi in and Nunnak Aliam Tia Tol Chungmin Hani and Chim. Rukhan Romkul Chawro Peng Tet Chin Khua Miu Mi Pun Toja ong tal in Chungkhar Minung Parukcho November Kularuk a ro laupi in anzo Caah Wai Chidong Sinah an kalpin hana in Nihin November Kulara Zaanlei an dilak in an Nunnak Aliam tia thai se an Nunnak Aliam min hajo U Toja ong kumsom nga le kumli le anupi khain tainu kumsom nga le kumli an Phanhnuh upabik sanda win kumkula kumnga an Phanhnuh alai sutain kumkula kumthum an fapa Jonai Twin kum Hlaitum le an pi kum som sari na an si tia thai se Nunnak Aliam mi sutain hi thlariat Ngakchia pa Pakhat Ngeihmi si awa pa chu ka chin ram phakan a pumpachomnak Caah rian a Ṭuanmi se an fapa chu inpong kam ummi thani an zau piak na tia a chimchap zerong ada an Nunnak Aliam ti mi kong tu chu siboi te ni apsi an chhuak khawri lo an ruak viding kong tu a chun tol chungmi thani an toril choma tia thai se Zaanlei kan Thawngchimnak chu hevialing kan doctor rilai thajang a Kanpetu nandi lakchunga lunglopnak tampi kan ngai kan YouTube channel the Chim Post TV channel hi subscribe kan to pek chaw dingin kan in som na